Pemirsa nambakin penincapan kasus demam berdarah tinggi DBD ring pengawit warsa Kalitali Selai, Dinas Kesihatan Kabupaten Buleleng starta maut saha ngemargiang katah program. Minakadi nincapang parikrama program juru pemantau jentik utawi Jumantik. Parikrama inucap kap tiang Presiden penglimbak legu sane kesenggo Aides Egypti sane Presiden ngawinang penyungkan DBD. Teknis penanganan kasus demam berdarah kekawitin antuk laporan kasus saking rumah sakit. Kasus inucap ngelantur ka uningayang ke puskesmas mangde kemargiang penyelehan epidemiologi. Pinake utsaha mastikayang kuentenan jentik miwah kementenan panglala saking kasus DBD. Nyoman Budiastawan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng uningayang nganutin data epidemiologis puncak kasus DBD warsa Kalitali 24 wenten ring bulan April antuk wilangan 300 petang dasa kutus kasus. Nanging ngawit bulan November warsa Kalitali 24 wilangan kasus mewali nincap antuk wilangan 111 kasus ring bulan November, 107 dasa siki kasus ring bulan Desember, miwah 100 kali dasa kasus ring bulan Januari warsa Kalitali Selai. Ngarepin panglala DBD Dinas Kesehatan Nyokong mekatah parendikan sane kemargiang oleh krama melarapan antuk program Satu Rumah Satu Jumantik. Program inucap nyarengang samian krama mangde nguduhang asiki angga keluarga dados juru pemantau jentik. Satios punika mekatah usaha taler sampun kemargiang pemerintah Kabupaten Buleleng minekadi ngicenin edukasi 3M+, ngewedar surat edaran ke desa antuk memargiang parikrama pemberantasan sarang nyamuk PSN. Dinas Kesehatan Buleleng taler meprakanti sarang puskesmas rumasuk nincapang kuentenan posyandu ring suang-suang desa. Yasri Yuli, Bali TV.